kafu. Slijedi prva tema ovog jutra. Nevladina organizacija Tinker organizovao je tokom prethodna 3 mjeseca ljetnju školu programiranja Python za sve, a iskustva nam prenose Dejana Ponoš iz pomenute organizacije. Dobro jutro, dobrodošli. Dobro jutro. I sa nama je jedan od učesnika, Petar Đukić. Dobro jutro, Petar, i vama. Dobro jutro. Evo, Dejana, da kažete, dakle, škola je bila 3 mjeseca. Kako je bilo tokom ta 3 mjeseca? Korona vas nije spriječila da organizujete sve to? Dobro jutro, znači vi još jednom vama i vašim gledalcima. Da, Tinker, ljetnja škola programiranja Python za sve, trajala je 3 mjeseca, znači jul, avgust i septembar, i više od 80 djece iz čitave Crne Gore prošlo je, da kažem, intenzivnu obuku programiranja u programskom jeziku Python. Ono na što smo ponosni jeste da se veliki broj djece mladih iz cijele Crne Gore uključio. Naime, 37% bilo je iz sjevernih opština, a više od 25% iz južnih opština. Tako da je sa jedne strane sa COVID situacijom koja je utiče na čitavu Crnu Goru, zapravo smo imali jednu odličnu stvar da se pružila prilika svim mladima iz Crne Gore da steknu znanje u programiranju. To što je bilo online, je li tako? Jeste, škola je bila online i sva djeca su, znači, bilo je ovo jedno dugo ljeto, veoma intenzivno, gdje su djeca svakog ponedjeljka i srijede bila u online učionici, a nakon toga su imali svoje obaveze sa daljim radom, domaćim zadacima. Njih 80, bilo je, to jest u 2 grupe po 40, u julu i avgustu, a u septembru njih 40 od te grupe je nastavilo napredni kurs gdje su kroz Pygame učili kako da prave igrice i povezuju zapravo i nauku i tehnologiju, jer su imali dodatna predavanja iz oblasti životne sredine i održivog razvoja. Rezultati su bili izvanredni. Naime, njihov zadatak je bio da napišu džinglove, tačnije da pripreme tekst, i da nakon toga remiksuju muziku u ir-skeču i programiraju u Pythonu. Koji je cilj bio svega ove škole? Cilj je bio mladima približiti informacione tehnologije, jer živimo u takvom društvu gdje je informatička pismenost veoma značajna i u svakoj oblasti. Oni su sada u godinama kada će uskoro da se bave svojom profesionalnom orijentacijom i bilo je bitno približiti im i omogućiti lakši izbor svog budućeg zanimanja. Petra, kako je bilo vama i zašto ste se priključili ovoj školi? Prije svega, dobro jutro. Ja sam učenik srednje škole gimnazije u Gotoru. Ja sam saznao za ovo putem same škole. Oni su meni poslali taj link, ja sam pogledao što je i bio sam jako zainteresovan. Tačnije, imao sam velike ambicije i prije same škole za programiranjem, ali nisam imao pravu sliku, ako mogu tako da se izrazim, kako to sve izgleda. Kada sam ušao u Python, počeo sam praktično, kažem, od nule i bio sam jako zadovoljan pozitivnom energijom i kako sve funkcioniše. Imalo se vremena da se objasni sve i samo uz dobar rad i trud uspio sam da dođem do samog kraja, na što sam jako ponosan na sebe. Moja ambicija je sada još mnogo veća i ništa drugo ne mogu da kažem, sve još jednom da sam jako ponosan. Prva grupa, da kažem, pošto se to sastojali iz 2 grupe, prva početna grupa je bila, da kažem, po meni, moje lično iskustvo, teža od druge, zato što sam tek počinjao. Možda neko nije koji imao već prije iskustva od mene, ali ja sam se malo teže snašao, ali upornim radom uspio sam da ostvarim i bolji rezultat nego što sam očekivao. Što se tiče naprednje grupe, džinglovi su mi jako zanimljivo pali, zato što sam na taj praktičan primjer mogao da vidim kako sam Python funkcioniše. Znači, ja sam uz pomoć programiranja pravio nešto. To je sad muzika. Ja sam više okrenut nekoj matematičkoj grani, ali mi je bilo također zanimljivo i sama muzika. Da vidim kako, da imam sliku toga što sam ja napravio. A igrica? Igrica mi se također svidjela. Ona je
nešto teža, ali je naravno još zanimljiviji i još veća sigurnost dobijete kada vidite da vi možete da kontrolišete nešto što ste otkucali. Nekima je programiranje bauk. Kakav je programski jezik Python? Je li težak? Python kao Python sve zavisi kako mu pristupite. Ako vi pristupite sa željom, nije to sad bitno da li je Python ili je neki drugi programski jezik, ako vi tome pristupite sa željom, ne može da bude teško. Naravno se mora raditi, jer ništa, ne može se ni pjesmica naučiti ako se ne radi. Znači, mora samo sjesti, raditi se i biti uporni. Ako se negdje, pošto se to obično dešava, napravi greška, to ne treba da bude neka blokada samom učeniku. Da kažem mojim kolegama, možda budućim sutra. Nego podstrek za rješenje. Također, da. Dejana, kakva su iskustva drugih mladih koji su učestvovali u školi? Moram reći da su odlična i ono na što smo veoma ponosni jeste visok procenat djevojčica. Naime, skoro pola učenika koji su mladih koji su učestvovali u projektu i koji su, da kažem, stekli znanje su bile djevojčice. Znači, jedan od ciljeva NVO Tinker jeste uključivanje što većeg broja djevojčica koje su tokom svih ovih godina nisu toliko uključene u informacione tehnologije, tako da smo veoma ponosni na taj broj što je toliko njih zapravo učestvovalo u tome. Vidjeti njihov rad, individualni rad i njihov timski rad je bilo ono čemu smo zapravo težili, čemu je bio cilj, znači kako oformiti te radne navike, ali isto tako razvijati i drugarstvo i rad u timu. Tako da kada su pripremali džinglove, bili su podijeljeni u grupe, ukupno je 8 džinglova napravljeno, pomagali su kako u timu, tako i ostalim timovima. Znači čitav projekat zapravo je bio veoma za njih jedno veliko iskustvo kako raditi online u timu, kako individualno raditi. Ono što je isto tako bilo zanimljivo, što smo spajali djecu iz različitih gradova. Tako da u jednom timu bilo dijete iz Bijelog Polja, iz Ulcinja, iz Kotora, iz Podgorice, tako da su naučili da se druže online i na taj način. Hoće li škola biti ponovo organizovana? Da, škola će biti ponovo organizovana. Jedna od zanimljivih stvari jeste što je u okviru ovog projekta koje je podržalo Ministarstvo nauke Crne Gore napravljen priručnik za Python koji će zapravo omogućiti mladima da i pored toga što možda neće biti na časovima zajedno sa profesorima, što će moći da stiču znanja samostalno, znači napisan veoma jednostavnim jezikom, gdje u jednoj Riplit učionici ili nekim drugim platformama za učenje mogu samostalno sticati znanja. Znači ovdje se moram zahvaliti i profesorici Jeleni Milojković koja je organizovala i koja je vodila ovaj kompletan projekat, kao i Borisu Milojkoviću, Ivanu Šaranoviću i Katarini Obradović, koji su sve vrijeme pratili rad, pratili domaće zadatke i bili tu da odgovaraju na sva pitanja djece. Znači, kažem, bilo je ovo jedno dugo radno ljeto, ali vjerujemo da su rezultati kako za nas, tako i za djecu bili izvanredni. Znači, oni su naučili ne znamo da li će od njih 80 ili 35 koliko je završilo naprednu školu, da li će se baviti informacijnim tehnologijama kao svojim profesijama, ali ne sumnjamo da u svakoj profesiji kojom se budu bavili da će ovo biti jedno značajno iskustvo koje im je pomoglo njihovom logičkom promišljanju i njihovom radu. Sigurno. Petra, hoćete li nastaviti vi da se bavite programiranjem? Naravno da hoću. Poslije ovoga, kao što sam i prije rekao, još su mi veće ambicije i imam samo želju da napredim. A u toku školovanja vašeg, da li ste imali priliku da se susretnete sa bilo kakvim programiranjem? U toku mog školovanja mislite kao na srednju školu? Ili osnovnu, nebitno. Da kažem, u srednjoj školi smo u kratkim crtama pominjali malo programiranje, neki osnovi, to imali smo kao dodatne časove nakon škole, ali već ove godine kao izborni čas imamo informatiku i na njoj ćemo da učimo malo HTML i CSS, to su kao istoredni programi u samom programiranju. Tako da to je drugačije od Pythona, ali bolje
kažem, ovo je moj početak, prikupljati što više znanja, da dobijem što bolju sliku u svemu, prije nego odlučim koji ću programski jezik da nastavim da završim. Dobro, puno sreće u nastavku školovanja i vama, Dejana, u svim vašim budućim aktivnostima. Hvala vam puno.